kod nas je relativno kasno, zapravo tek u zadnjih možda 5 ili 10 godina, je u određenom dijelu intelektualne javnosti su počeli da se percipiraju i čitaju neki postkolonijalni autori kao što su recimo Frantz Fanon i kao što je Albert Memmi i tako dalje. A ja mislim da između ostalog ti autori jako mogu da budu da tako kažem produktivni za razmišljanje, jer šta je kolonijalizam i zašto sam ja u ono doba prije 5-6 godina kad je bilo 100 godina sarajetskog atentata insistirao na toj globalnoj važnosti mlade Bosne u kontekstu antikolonijalnog pokreta. Ideja je, svaki kolonijalizam počinje u glavi, u mozgu. Kolonijalizam počinje kad vi prihvatite tuđu sliku sebe. I ja mislim da jedan od sad kad bi malo hiperbolisao, skoro da bi rekao da su sva ili barem većina zala koja se desila nama u 20. vijeku je produkt prihvatanja tih kolonijalnih slika naših međusobnih odnosa i onoga što se slijedi. Ja to volim da recimo, ima jedna stvar koja se u Srbiji, ja mislim, u javnom govoru ne ističe dovoljno često. A to je činjenica da je prva evropska država u kojoj je pripadnicima islama priznata potpuna zakonska ravnopravnost sa ostalim i Srbija. Dakle, Srbija kneza Mihajla u doba nešto prije Čukur Česme ili ne znam šta, u jednom trenutku, lako je to provjeriti, dakle, u srpski ustav Austrijanci koji su, ja mislim, 1882. Austrijanci vole da se fale da su oni prva ta zemlja, nisu. Dakle, mi imamo, kad kažem mi, mislim ovdje na ovim prostorima, svoju tradiciju zajedničkog života koja je autohtona. Dakle, mi nismo prepisivali, možemo prije reći, znači, zajednički život, ne znam, kad počnu dolaziti u Njemačku turski gastarbajteri, pa je to njima tad neobično. To našim ljudima nije nešto, to postoji već 100 godina. Ali mi u jednom trenutku, i to je jako važan taj moment, zato se ja volim vraćati na mladu Bosnu, taj ulazak Austro-Ugarske u Bosnu, tada počinje jedna vrsta, kolokvijalno govoreći, pranja mozga, prvenstveno elitama. I ljudi tada počinju da razvijaju jedan, i to je ono što postoji dan danas, razvija jedan kompleks manje vrijednosti, koji je baziran na u stvari jednom osjećanju inferiornosti koje je banalno, a koje se tiče u suštini materijalnog. To je ona ideja, oni imaju više para pa su automatski bolji. Ja to volim anegdotu, dva možda najvažnija američka pisca početka 20. vijeka, Ernest Hemingway i Francis Scott Fitzgerald, sjede u Parizu u nekoj kafani, pošto je Fitzgerald bio opsjednut tim bogatašima. Fitzgerald je, by the way, kao jedna skoro kvizaška bizarnost, uveo riječ tajkun u engleski jezik. To je kineska riječ, on je napisao roman The Last Tycoon. Fitzgerald je bio opsjednut bogatašima i taj njegov najčuveniji roman Veliki Gatsby ili potiče od toga, i onda kaže, oni su sjedili i onda njega pitao kao Hemingway, pa kao Scott, što se toliko koncentrisao na te bogataše, pa on kaže, oni su drugčiji od nas. A ovaj kaže, Hemingway, pa kao drugčiji su od nas samo po tome što imaju više para. Mi smo se, nažalost, odnosno naše elite su bile više u ovoj analogiji Fitzgerald nego Hemingway. Oni su u toj nekoj tehnološkoj prednosti Zapada u jednom istorijskom trenutku učitali moralnu prednost.
ili etičku ili tako dalje. I onda se razvio jedan zaista, tu je meni, ja kad sam prvi put čitao Fanona ili Albera Memija, znači to su ljudi iz Afrike, uglavnom ljudi iz francuskih kolonija, pa koji su školovali u Parizu, koji su uspjeli da usvoje jedan čitavu metodologiju francuskih filozofije, francuskog razmišljanja, ali su je primijenili na svoju situaciju. Ono što je mene u jednom momentu jako iznenadilo, kad sam shvatio koliko zapravo, iako možda mi nismo bili u pravom smislu kolonija, ali koliko se taj kolonijalni mindset naročito kod elita razvio, tačno možete vidjeti, to se recimo u Bosni jako vidjelo u neposredno iza rata, kako su ovi koji su krenuli da rade, kad su došle te strane organizacije vojske koji su radili kao prevodioci, pa su zarađivali više para, pa su onda prema ljudima s kojima su išli zajedno u školu i prema komšijama razvili jedan onako kao prezriv, superioran odnos, kao mi smo iznad vas. Tako to se i ovdje kod dijela javnosti vidi, znaš, kao ti koji su jako... Kao ono, znaš, ti imaš ljude koji, ako je portir u engleskoj ambasadi, on misli da je bolji od univerzitetskog profesora teoretske fizike na državnom univerzitetu, brate, znaš, on je portir u engleskoj ambasadi, znaš, kao on otvara engleskom ambasadoru vrata. Mislim, kao, znaš, taj jedan, zaista, ne znam, ima nešto u toj... To je bukvalno kao kod Orwella u 84. To što veliki brat želi da te potčini, ok, to je njegov način na koji funkcioniše, ali ono kad ti sam voliš velikog brata, kad se pretvoriš u tu jednu krpu koja ono bukvalno, znaš, ima još dok je bila Jugoslavija, pa smo dosta čitali znaš, ima Ivan Cankar jednu priču koju smo mi imali svi u lektiri, zastidio se majke, znaš, kao ovaj negdje iz nekog sela slovenačkog došao u internat u Ljubljanu i onda mu došla keva da mu donese hrane i ne znam, suhog mesa i sira i onako keva je neka seljančara u nekim ružnim čizmama i s nekom maramom i keva mu maše, on izlazi svojim kao urbanim ortacima i kao nije prepoznao kevu jer zastidi se. To ti je, znaš kako ima Rambo Amadeus onu pjesmu Intelektualac, nosi lanska, kaže ko se svoje majke i oca stidi, koji ih uvijek kao budale vidi intelektualac. Svi su to neki, s oproštenjem, dragi slušalci, kurčevi intelektualci, koji od toga prave a u stvari gori su. Znaš kako ima kod Rebeke West, kao kad dođe kao neki tako isto u Beogradu neka urbana familija i došli su i gosti iz Francuske i onda dođe stric sa sela na slavu i donese isto tako donese litru rakije, ne znam, i neko meso i oni kao njemu zatvore vrata jer da se ne postide, a zapravo tom stranom gostu je taj stric interesantniji od njih jer on takve idiote, imitatore vidi po Marseju ili on svako, ovaj autentičan, mi smo, nažalost, uspjeli da dođemo do situacije da su trenutno kao da dominiraju javnim prostorom te karikature iz Rebeke West koji se stide strica iz Užica. To smo mi zapravo, to stide se strica iz Užica.